Kimuri gaikeria getigo gokirio Kimuri ona mwana uyu ungi Kimuri kite muno makiria jamba wira thengio twina muthuriti Kennedy Nyaga kuma ngwataniro ya athei a mbembe wakiri Sharothi Munyui ngi murata witu muno ningi twina Professor Shira atire Professor ndathoma statistics iganete ati otukarige horo cio food security kwina miaka 15 jega gwe counties ciuikaine ni igiaga na ng'aragu otukehera horo wa mbembe Turukana, Marsabit, Samburu, Isiolo, Wajir, Taita Taveta, Kajiado na parts imwe cia Kitui. Ona tukiragia maundu ma mothe ma mbembe Professor Ngeuria atiriri harä tongoria atä ndonå ka devolution yo ka thä wa county na nä kwetwo thä wa ma university nä nao atongoria na universities cio nyene irä menya atiriri tå a resource atä ndä yarä governor nabati å akä kuma hä ndä ya kabogo atä ndä gå tibati å kwina tondå you have a premium university iretwo Jomo Kenyatta ya agriculture na technology wathi kwitwo Nyeri twina Kimathi University wathi kule Kongo na Kirinyaga nini na wandu mari menya ati devolution conference ti au ici turaire bilioni cigana ona ni ati nie ta governor wa Kiamburi ndina university cigana ikondeithia hari horo wigi mathina ta maya Professor horo cio wa kunyitana universities na stakeholders ni ukoragwo ukiencourage muno na uhoro wa kuga ati county 15 ni giaga ng'aragu ri na ni tuyu guo after every one irahutu no ikahota na ni uru muno tondu twagũkorwo tukimenya aiko ni ikahota ni nyanya aiko ni ihutite miaka 15 na aiko ni ihutite na irahutite ri undu wa mbere gavana waku agĩrĩirwo kumenya thina witu guku ni irio koguo mbeca iria nyingi iria raheo gucitwara thini wa irio agitware thini wa irio gutire handu icio ciothe igwetetwo gutire kundu irio itangikura nginya icio igukura eni nginya icio ni igukura ngithi ndugukora kwina miti na nyeki kaya irio ithito miti na nyeki kundu kuguko bataro mai na mai mekuo ako matire njũĩ-inĩ mena thĩ mathie na thĩ no menjo kundu kuu ni kuraga ti desert kuratwika atire kwa irari magathererio mathiaga mahiũ mao kwaga kura ri na mahiũ mao ri magakua no ugire Turukana ri menjete damu cigana cia gwetera nginya rĩa koira nako koira after 5 years ri menjete damu cigana njega cia cingiiga mai mangirima ni kiria kwijo igerire naku ni wasanyiro kani ona iria retagwo Turukana ritikire hau na ri mai fresh magirima na kora twikire the biggest aquifer in Africa naku gukira maguta ma mara mai mara mena ku the mai maige muno riu ri ithui twi guku ri tutingimenya thina wao munene tuiguaga ni mamwitigagira niki metigagira universities niki ndingimenya tondu ariri mangiuka morie nwi ona muthia gukora muramukiria mwakihoyagwo kuri uri kanoga gathie wekera kuragurirwo gacaria kura muraguri ari gathie kamwira nyindi na thina wake nai tuteithanie itore koro Jomo Kenyatta maranyitana na Microsoft mundu itu guthondeka computer munyui mahaya ciana ri kitagwa nyamu ici ngura ndacinyora iji tutambure ri makanyitana na Microsoft niki gituma county yae kuona ugitocio uhoro wigi nginya marigo na kuria kungi guteithiriria county hari horo wa irio dry land farming ri era meka ngirigacari akonta gukuta Nairobi University ri no meki ugu na matingihota gwitwara gotho matire na mbeca no mbeca cia county maheo mangiwa ici tondu gwakwa ni dry tugucitwara kwa department ya ngirigaca Nairobi University kana ne Jomo Kenyatta tumere turenda mumenye mumero uriku tungiria ungikura guku no gakora na hinda inini no kora hinda inini ucio ndo munini muno no ngikuona in the next 5 years aracio matiga komena ng'aragu uri ungi naguo ni distribution ya irio ni kwale kindu gietagwo National Trading Corporation ndikanitwo ire National Trading Corporation iri mucere na sukari na indo iria cioima kuria ciroima ri ciamba gutwarwo kuu na mai na distribution centers almost all over Kenya traders mathia kura kuu niguo mathi makendie NTS National Trading Corporation ya thirikari
nyorudi kane gitwire. That was a very good distribution. Ciuragagwo niguo andu mahota guthondeka mbeca. Tewe mwana ukako nditwire ni akiuragirwo. Na ni nyingi muno ciuragagwo, nyingi muno. Taru migunda ĩrĩa yarĩ ya FK yaitagwo agriculture ADC ndaigwire ta ina haro handu kuria andu maheirwo ADC farms icio na ni kuri marenda gutunywo na kuri wari uriku icio wari wa gwika eta experimental farm cia ngirigaca ni twenda uhoro wa gukuria waru farm cia ngirigaca ko ni waru ka ni ng'ombe kana ni ndo they were in different places ndo wa climate no so magakuria wakorwo ni muhira wa ng'ombe akorwo ni muhira wa ng'ombe kama ng'ombe muthemba uriku igekwatia ungiagerera riera riri ungiagira mwena ucio igatwarwo ku no riu uhoro ucio wa ngirigaca na research icio ri itawathire twa andu makiona kaba hetwo ikaigana rimwe kana ngiri imwe ndonge ni ndonge riu ucio ni undu mwene muno tondu tariu ona thine wa Kenya ndungijira institute imwe endiraga na irio ya thirikari irio karo ni angirigaca ni gutiriha turatiriha mundu akauga I can understand what the small miller is saying. After big millers buy all the maize without checking the moisture, they will definitely control the market. Mundu rauga it is true ni handite nduma thutha wa nyumba haria tumai twa mavati tugeragira na turiaga nduma ona gukira aria mari mitaro na itigacaga koguo gwiciria ogwo rauga ni Kimuri ati mundu acokagirio hau tatwire kihonia kihoro wothe tondu thutha wa horo wothe turaria no nginya tugie na kihonia kihoro wothe tugitiri haniki kihonia ni kimwe reke thirikari yeherie uteti urimi-ini wa farmers kana kindu kiretwo mbembe acio nio mathukitie horo wothe ungionania thirikari handu wothe yaingira ina interest gutiri ndihokaga wega there is a ne akoragwo hena gitumi some people maigagira na itumi ciao cia kwenda guthondeka mbeca for example ne ndaigua kiuria oria professor niki most of the counties matendaga work with universities and in actual fact reke ngwire ndio kana professor there is another professor turutaga wira nake wetagwo professor Sila like you ari muruto wako is very good ne tumitete nake on so many forums na ni hewira turaruta currently na JKUAT and in actual fact the problem nyamweno kiriorona government these are county government targetikira kuruta wira na universities is because most of the funds iroima from the partners from NGOs they are matikoroma ge channel through the county government for example ugirora mundu tacira no akwire right now ne mura geria guto fabric tira nyamu cietagwo microdosing machines tondu iria ciku they are very expensive cia small millers tutingihota some of them irathi ngiri magana milioni imwe koguo ne mokire na makifado ni FAO ando na some other NGOs metagwo gain and actually they are doing very well on top of that ne twathondekeirwo lab for the millers because nyamu ici nacio gwika test ti undu raithi urathie KEBS ugathie ukerwa korwo ni nyamu ya fortification uraheo kiria ta 50,000 bill you know a small miller nage afford ne go afford no go wenda afford so these are some of the things orona county governments matigetekera kuruta wira na inyo ni maramenya akroe fancy go kai they will be channeled through the university but not through the county government koguo they tend to we met once hado in a certain forum na geigua uhoro ucio ni uramahingica muno and even at one time somebody somewhere told me tutigetekera maundu macia korwo ni mbeca ni igirere gwito county and now that one tells exactly what is happening so mwari ore waria hai he understands bwana wakiri where we are coming in tikuga we are so inhuman not twende ati mutu always yokoragwo iguru bwana wakiri reke ngwire ona tungigura gunia ya mbembe at 4,000 shillings we still maintain margin citu if we had talked of 5% no yo to maintain but the problem ru no ona tugurite gunia at 4,000 of course it come pass you the consumer and how no oigwaga yakinyoka igwa kiria gukiaga we millers we are brokers na ithio tureka atia
na mutu ucio tutiendagiria consumer direct no gwa hena andu angi eri hena distributor na hena retailer na andu aya othe no mararodi profit ciao so kiringi muria ni riri tafadhali the way you are protecting farmers menya hena mundu wi haria wetereire mutu ucio don't protect us we millers todo ithu ona twagura 60,000 reke gwire twagura 60,000 the 5% margin no yo gwikira so me I won't be affected only that ne gutuika mutu ucio nduguthie Kenya because it's expensive no mukuru mukirora atiriri ugu murenda farmer agurirwo bebe at a higher price bebe beca icio kuma muhuko-ini wa consumer muri no kuriha ndeno tugitiriha bwana hakiri njuge atiriri maundu meri horo ucio wa avocado ndie ndina bata naguo tondu in order for us to succeed no muhaka tugie na kindu gitagwo thoko yo yenyewe na thoko ti kure renderio ritagwo market infrastructure turari horo wa kure indo ici irathi iguthie na muno information ndirehoka governor aria marakuire horo ucio no ritu muno na ndenda andu a Mount Kenya region makuwe no horo ucio no ritu muno ni macemanie mahe information raia information ire yagirire ati ni avocado iriku irendekana kuria tukake tuike twahanda ire itagirire na uguo turaiga horo wa kumahe kinya mbegu ire ciagirire na mutaratara wa value addition niguo gituike ni iretikirika kuria wa keri njuge horo wa fertilizer no muhaka wikirirwo subsidized fertilizer iyo niyo yagatusovera mathina maria makoragwo na farmers tondu niyo ikoragwo component ira most expensive maituika ne maratuika ni adoka handa indo finally uhoro wa credit facility iria citurite cigikitwo kuo through na commercial banks na SACCOs iria cicagi-ini thirikari riu ni kwenda itaithanie na farmers na muthuri to turari uhoro wake niguo access to credit ungiko wina access credit utaraharaco muno ni ukoraga kinya indo ni cianjia kuhana ta irathi igithiaga thi na igituikaga affordable those are some of the things ungika as a matter of policy niguo maundu maria tureka makorwo na kiguni kuri andu aitu na tukorwo na sustainability ya uhoro wa irio yes kiugo kia mwisho professor tukirekia turari uhoro wa mbembe nituge nicio ithuothe turiaga mundu muthini no tari muthini no maita maingi mundu utuika affected ni price ona yathi iguru ni mundu uria muthini na mbembe ici no ho nginya irio cia ng'ombe iriuma no ho iriuma koguo na ciekirwo ho ri ciagia goro ri makore mu maheagwo irio cia ng'ombe na mo ni magia goro koguo iria na rio ri ririagia goro riu undu ringiuga ni ati korwo farmers no merwo atiriri mbembe cianyu ciakura turi muguragira 2,000 per bag kana 2,500 na itigũcenjia akorwo no kwenda gukuria ukurie akorwo kwenda gukuria wiki atia utigae nacio riu kungithii uguo twiriko twina mbembe hindi ciothe tondu farmer ne kuhota kwi adjust amenye input yakwa ndekira haha uguo na thirikari ki adjust uhoro wa kiria wa akorwo inputs itige gutaxo niguo farmer nake akione ona ndia 2,000 kana 2,500 ni ekona kindu hindi yo nao millers mekugura 2,500 thirikari ona no gwe kugura na mutu ucio ikinyira ginya mundu uyu utara afford ri wera ndara afford ri ukorwo ye cheap riu andu aya wagia goro taru ni kugia goro mutu wagia goro ri andu acio megwika uguo tukugaga marithia mundu akagura kilo 10 cia mbembe agathie karigari gotura twina guku icagi-ini akauhiuria wathi makaria hwaini akaiga makaria hwaini na kuria andu matakiriaga more nutritious anyway is better tondu ndukirutitwo kanyamu karia gathini tugetaga karimi kandu rutwo karimi ginya makore ndurutitwo koguo ni mugima ni whole is a whole meal uri utangika ndungihota kuiga for a long time ni guthuka na ihenya no uhoro ucio no kumenywo muno na gucoke kumenywo ati irio na ngirigaca iseparatwo tugie na mundu akone principal secretary wa irio na wa ngirigaca niguo kiuria kia ngirigaca gikorio mundu wa ngirigaca kia irio gikorio mundu wa irio asante ni njui ni marerorera na in fact marauga ni makenetio niwe ati era munyui ogo ni kwenda gite gia PS aikario hau kieleweke taone wali Kimuri asante sana Anjuna wa Solidaridad
Both producer, farmer, and the consumer need to be protected. This can only be done by controlling the value chain actors to reduce the players as much as we can. It therefore needs an all-round intervention where the government regulates the prices such that farmer is not exploited. The miller gets his profit margin and allow the consumer to get the product at an affordable price. Both the farmers doesn't care whether their produce is bought by the government or big, smaller, or small miller, as long as he gets value for his labor, and the consumer doesn't care who mills as long as he can afford the product. Gatho nyingi muno an jogona kiruta ira na rũhonge rwa solidarity ikani dauga uria solidarity nyari twira ningi no wega kuongerera matura ma Marsabit, Garissa, Jega, Marsabit, Mandera, Garissa na Wajir icio ikoragwo na high food security indexes. Waikuruka ugakora rural households mundu itu kuu ni kwandu mahotete 36% kwandu mahotete makagaraini compared na 24%. Na guko na ilo mundu itu kuratuika 96,356 households mena poor matiyahota kuliora kwagirire aria angi 86,967 acio no kiria mariona hamu icio mundu witu ri kwina ngaragu nene muno iratuika ati tene titoria kwari ati akenya 16 ati matukoragwo imagikara maturaini 16%. Kwatuka hari mundu umwe agikara matauni-ini eneo maraikara kuria migunda-ini waituika ati population yegioka 2033 mundu witu kora project andu aingi nuthu ya population yokorwo i matura-ini nundu insecurity and food insecurity kwatuika gichuje nuthu ya Kenya mako mahotete uguo makarigara kumaterega ura matere no hega ko kara mbona muthu wetagwo wina market ndukama andu ngaragu yokora kihua mero ligoko mutu akwetagwo tago Elgon okay okay tumana Kennedy Nyaga kirugamirira United Millers athei iria nini na ningitumana wakiri Sharothi munyu ndronirio kionekine matigai kuhetugate oro uguo na ningi Professor Shira ni expert wa irio na agriculture na twira twamuranie gatagati-ini ka agriculture na irio Waine tokorwo twina Michael Jega thina tabara itu ya gukera kuma Kimuri University tuthie Kera University. Professor ni athire karua no dai na Professor therukirio gakoko twacemania muthenya wa rucio kwa Edward Ngai. Asante gatho nyingi umwaka uga counties can't consult universities, they want to go for benchmarking koguo matingioka kuri inyu tondu gutire na besa cia benchmarking ji ucio geretwo John Kuria nejikarite Isiolo kuria Galbatula na no gukore irio magigetha mai ona Lodwa no gukora irio kauga gutire kundu gutange kora irio bata no gucarania na mai gatho nyingi muno ni guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri na nitucokagia gatho muno inyu othe mukoragwo mugitwariria uririkane Kimuri ni giaku we mwiroreri na ni thengio tondu we no tumite Kimuri gikorwo ki namba imwe mutirie thayo mwongirorima gukumia nake Jehova Ngai amurathime.